الذي أرسل رسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهدي بهم الناس إلى عبادته وحده مخلصا له الدين لا يدعون معه شريكا ولا ندا يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ثم أما بعد. In pengajian natu harum ini iwan hasusungun dum pengajian tauhid. Kumawa kita nyu pengajian bagu amuin pengajian sahalga-halga karena amuin pangdaki katu tanyu sin Allah subhanahu wa ta'ala. In maudu hitukbal namu kan yu pengajian kiawa daing ha kitab pagtawaun kitabut tauhid. In mga ulama na kauna iban sin ulama waktu bihaun mataud in mga nasulat nila kitab, mataud in kaya sulat nila kitab labi aula na kitabut tauhid, kitab kahalan pagtuhan. Daing ha mga sahal kitab amo na yung kitabut tauhid ini. Kitabut tauhid ini siulat sinambuk alim Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Doon halam sin kitab ini kaingatan mo rin di bang kawiyarin manawid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan mo rin di ini bang biadinin kasampurna simpagyan pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian din di halam sin kitab ini kabakan muray sabda hindi ha kitab ini in parkala bang muyaon mahinang mabatalim pagtauhid mo amo na yung kakahinang syirik. Demikian din di halam sin kitab ini liun nyaray sab mari palauman sin kitab indaing ha mga kakahinang bang musya na hinang kalatan in pagtauhid mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kitab ini landu siya mahal ka sarta mataudin pengajian halauman ini magkulang maglabi-labi kaanuman pengajian insiulat sinambuk alim dan di halam sin kitabnya ini pagtawawun kitabut tauhid. In kitabut tauhid amoy nilayun na tuharum ini tiagnaan sin Syekh rahimahullah ta'ala in pagsulatnya daing ha bismillahirrahmanirrahim. Panagnaan siulat niya halam sin kitab bismillahirrahmanirrahim. In inilaw sin mga ulama hangkan panagnaan siulat niya in bismillahirrahmanirrahim karena in ini pangangari niya hasunnat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Karena in Nabi Muhammad bang siya magtagna sin mga kalima, sin mga hilalaungan niya tumagna siya ring ha bismillahirrahmanirrahim. Demikian in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila siya magpara sulat daingkan niya mattu pahambuk na kura tawagun niya papasurun pa agam Islam daawahan niya tagnaan niya reysab in pagsulat niya amuin pagsulat sin sahabat dakun niya daing ha bismillahirrahmanirrahim. Asabab dain dito in pagtagna haununo kakahinang amuin kakahinang marayaw tagnaan mo siya ring ha bismillahirrahmanirrahim inyat tu sunnat kakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nagsabdain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laung sin Nabi Muhammad kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar ay naqusul barakah. Uno-uno kakahinang di mo siya tagnaan ha bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar in siya laung niya kulang in barakatnya. Hangkan na mga kitab si mga sila kaulamaan nakaunayat to gatusan tahun na limabay masi-masi nagbabarakat in kitab nila masi-masi biyabas sa si mga sila nanuntut ilmu masi-masi nagmumpa at umat ini karena pabarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in kitab nila in kakahinang piaghinang nila karena sin Allah ta'ala maita sabab tiagnan nila bismillahirrahmanirrahim. Hangkan na lang singkaywan kaulamaan bukuning katan kitab
siulat si mga ulama atau siulat sini siu-siu na magsusulat bataon barakatnya kamatauran pihak sulat nila bihaw di muna kabakan aun kay ba na lang tahun na malawa na hangpo tahun malawa na hanggatos tahun malawa na ada pun yung mga sila ulama amuin pihak pabarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pangadyan pihak sulat nila sampai pa waktu bihaon masih-masih in kitab nila inyat tureng ha pagparihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian halam sin Quranul Karim. Bang mubasaw in tiap-tiap surah halam sin Quran tiap naan sin Allah subhanahu wa ta'ala daing ha bismillahirrahmanirrahim. In bismillahirrahmanirrahim long sin mga ulama in bismillah jar wal majrur muta'alliqun bimahdhufin yajibu an yakuna muakharan taqdiruhu asta'in aw abtadi. In Bismillahirrahmanirrahim laungnya hamanga ulama nahu in hadis bismillahirrahmanirrahim bang makna na takdirnya laungnya abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim bimakna bang kau nagsulat sing kitab tumagna aku magsulat sing kitabku ha bismillah hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala arrahman arrahim bang kau kumaun demikian mag bismillah kau artinya tagnaan ku hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala dan di ini maka waktu pengajian in pagsulat sim bismillahirrahmanirrahim daing ha pangagarita Quranul Karim karena bihat intartibannya iban daing ha pangagarita hasunnat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam demikian bukan saja ini sunnat sin Nabi Muhammad sampai ini sunnat sin mga sila kanabihan bi'annakan Nabi Allah Sulaiman ha waktu man sinat para sulatkan Bilqis in agini halam sin sulatnya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. In maksud din di haini tiagnaan niya ding ha bismillahirrahmanirrahim. Puasin Syekh rahimahullahu ta'ala siulat ni bismillahirrahmanirrahim ampan ya siulat laungnya kitabut tauhid. Kitabut tauhid hati na yung kitab siulat niya ini inluun niya tauhid wairun na siya nagmukaddimah puas deng ha bismillah wairun na siya nagmukaddimah timagna na siya simulat law niya kitabut tauhid unim maksud niya ito law singkaybanan kaulamaan hangkan na wairun na siya nagmukaddimah wairun na siya imyan alhamdulillahi rabbil alamin atawa innal hamdalillah karena law niya in bismillah yatto in bismillahirrahmanirrahim mamarahin yatto bangu kaya tagnaan habihatto haruang baita aun deng ha mga ulama na may tai in agin niya aun law niya nuskharin di kaku hati niya aun kapi niya sing kitab ni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab puas niya nagsulat sin bismillahirrahmanirrahim yagnaan niya sin muqaddima innal hamdalillah sulong ni Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala amuna yatulong niya labi afdal hati niya nahinang mo impag bismillah iban sin timagna pa kau namudji pa Allah subhanahu wa ta'ala in agin niya law niya kitabut tauhid in tauhid in makna sin tauhid laung sin mga ulama huwa ifradullahi lil ibadah in hati sin tauhid tunggalun min Allah subhanahu wa ta'ala pag ibadatan in tauhid yang kasimu ila salasati aqsam na bahagi nagtuin tauhid in panagnan bahagian tauhidur rububiyah in hikaruannya tauhidul uluhiyah in hikatunya tauhidul asma was sifat unim pagyanon tauhidul rububiyah in tauhidur rububiyah siyanin tunggalun min Allah ta'ala sin wairun limbangnya tunggal isa-isanya siyain nagpapanjari siyain magbuhi siyain magpatay siyain magrejeki siyain magpanaw sin ulan deng hataas sin langit siyaray sabi magpatubo sin panghianum deng dihagin lupaan wairun ibannya tunggal isa-isanya Allah subhanahu wa ta'ala in pagtawag sin panawhid bihatto tauhidur rububiyah dan di hapanawhid ini laungsin mga ulama apabila di kau mig di na kau lumawag sin panawhid duhay ng hapanawhid ini di pakalong niya makasud pa agama Islam karena in mga silabang sa Quraisy hawak to sin Nabi Muhammad
kimakahagad day sab sila simpanawhid ini karena bang mo sila asubuhon iso'y magbuhay hamano siya ang jawab nila Tuhan, iso'y magpatay hamano siya ang jawab nila Tuhan, iso'y magreject hamano siya demikian ang jawab nila Tuhan. Wairuun day kanila imian laung niya in magbuhay hamano siya amin santo-santo na mo ini, in magpatay hamano siya amin barhala na mo ini. Hangkan na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum, apabila mo sila asubuhon ni mga sila dukaing agama, man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, bang mo sila asubuhon bang iso'y nagpapanjari sin langit iban sin lupa, in jawab nila Tuhan, malainkan wairun sila nagtutuhan pa Allah ta'ala sa kimakahagad sila in nagpapanjari sin langit iban sin lupa Tuhan da Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang kita rin makaig din di panawhid ini wairun na piyagakan tayban sindukaing agama karena nananawhid day sab sila panawhid ini karo bahagian sin tauhid, tauhidur rububiyah, unim pagya tauhidul uluhiyah, unim pagyan tauhidul uluhiyah. In tauhidul uluhiyah wa ifradullah lil ibadah, siyanain tunggalun min Allah ta'ala pag-ibadatan, bang kau magsambahyang karena sin Allah, bang kau mangayu doa wairun pangayuan mo doa bat malainkan Allah, bang kau magpuasa karena sin Allah, bang kau magsumbayah karena sin Allah, bang kau magamal ibadat sin unu na amal ibadat ha karena sin Allah ta'ala. Dan di ini hapanauhid ini nakagawa nin sila dukaing agama, minsan pa sila kimakahagad Tuhan in nagpapanjari kanila maita wairun nila tiyunggalin Allah ta'ala piyag ibadatan, bang sila mangayu doa matto sila pasanto nila, bang sila mangayu doa matto sila pa nabi, bang sila mangayu doa matto sila pa kubul. Dan di hapanauhid ini in kataan manusia wairun niya tiyunggalin Allah ta'ala piyag ibadatan nakagawa siya ring hapag iyanun tauhid al-uluhiyah. Ini katubahagian sin tauhid, tauhidul asma was sifat. In tauhidul asma was sifat suway mutunggarun ni Allah ta'ala daindun hakasifat-sifatannya iban sin kangan-nganannya haunu-unu na sadyang kiyawaita sin Allah ta'ala halam sin Quran, iban haunu-unu na sadya in kiyawaita sin Nabi Muhammad sunnatnya bang yattu kiyawaita sin Allah ta'ala iban kiyawaita sin Nabi Muhammad suway mo yattu parat sayahun indaing hama kangan-nganan iban hakasifat-sifatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah ta'ala un sifatnya, in Allah ta'ala ungannya bukunah tambu daing hama kangan-nganannya Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam iban pasindukaingnya. In Allah ta'ala demikian un sifatnya. In Allah ta'ala maka kita, in Allah ta'ala makarungog, in Allah ta'ala pagkuyagan, in Allah ta'ala pagbungsihan daysab, in Allah ta'ala pagdugalan sa di magsibu iban sin sifat si manusia. In manusia makita, in Allah ta'ala makita sa di magsibu in pangita si manusia iban pangita sin Tuhan. In manusia in kakitaan niya mo rin masukmon kaniya bangkiatan panan nain haliyat pinatay ko di niya nakakitaan. Adapun Allah ta'ala di kita halaw si masjid ini, in masjid ini atupan pa in haliyusin atup piaun-aun pa langit, pitong lapis langit pa ubos dito halapit haliyusin pitong lapis langit aun pa rin dito tubig haliyu pa sin tubig yatu pain aun pa rin to aras. In Allah ta'ala yatu taas sa kita niya kita nyukatan hati na di magsibu in pangita taywan si pangita sin Tuhan. In manusia makarungog in karungugan tamo rin masukmon kato. Adapun in Allah ta'ala diurungog niya dalam si masjid ini, diurungog niya nahwa, diurungog niya pain dito harukaing hula in kataan manusia kignut ko iban si manusia kaya ingatan sin Allah ta'ala kikita niya iban diurungog niya. Adapun in sifat sin kita manusia di tuud makasibu matto pasifat sin Allah ta'ala hangkan nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul alim. In Allah ta'ala wairun sabandingnya, wairun sibu niya ang sulag unu-unu hasabab dain dito daing hapamarat saya sin ahlus sunnah wal jamaah hatungod sin kangan-nganan iban kasifat-sifatan sin Allah ta'ala di manjari pagpasibuunin sifat si manusia iban sin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pasindukaing nilayan hatto puas niya lilay in kitabut tauhid ubus niya simulat law niya kitabut tauhid ang panagyan in pagsulat niya law niya wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. In makna niya way kupya panjari in bangsa jin iban sin bangsa manusia bat malainkan amuna in pagibadat, bat malainkan maksud amun in pagibadat. Dan di ayat ini biaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala bang
may tak pialahil in bangsa jin iban bangsa manusia mari padunya. In akhirnya way ku pia panjari in bangsa jin iban sim bangsa manusia bat malainkan in maksud pagpapanjari kanila amun pagibadat. Demikian baitan kita sin Allah Ta'ala sin bukun saja bangsa manusia in naraak nagibadat sampai bangsa jin dia akday sabsila sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala magibadat. Aun dayang habangsa jin simud pa agama Islam nagibadat. Aun dayang habangsa jin nagkufur biakan iblis biaday sabsi manusia. Aun dayang habangsa manusia nagagama sin agama Islam. Aun dayang habangsa manusia nagkufur agama Islam. Dan dia ini bang mupanduhan iningat sin Syekh rahimahullah ta'ala ubusnya simulat sin kitabut tauhid laungnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun siupatannya magtuwi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun way kupia panjari in bangsa jin iban bangsa manusia bat malainkan in maksud pagpapanjari kanila amunin pagibadat. Laung sin mga ulama hangkan laungnya siupatnya in ayat sin Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa maun pa kitabut tauhid biak da kaulaunya sin biaitaan in makna sin tauhid wal ibadah amunin ibadat. Kitabut tauhid ubusan panasiupatan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bimakna laungnya in makna sin pagyanun tauhid amunin maksud sin Allah ta'ala nagpapanjar habang sa jin iban habang sa manusia amuna in pagibadat amunin pagibadat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puas tengah tu ang panegyan panin ayat sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan di rahabab ini kitabut tauhid laungnya walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut walaqad ba'athna fi kulli ummatin matan tudong sin Allah Ta'ala nagparana kami hatiap-tiap umat hatiap-tiap tumpukan hatiap-tiap kauman unin piara sin Allah Ta'ala rasulan in hati sin rasul in sila ini pia turunan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala wahi demikian dia aksila sin Allah Ta'ala magpasaplag sin wahi pia turun kanila amuyat tin rasul hati niya bukun sadja in piarahan sin Allah Ta'ala rasulin umat sin Nabi Muhammad ini sampai umat na kauna rin kaniya aun daysa piara sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala rasul unim maksud may tayo Allah Ta'ala nagpara rasul laung sin Allah Ta'ala ani ibudullaha wajtanibut taghut in maksud may tayo Allah Ta'ala nagpara rasul at tiap-tiap umat hasupaya mangdaki manusia mag-ibadat po Allah Subhanahu Wa Ta'ala iban uno pa'y maksud wajtanibut taghut iban hasupaya nila kaaniban in kakahinang taghut dan di ayat ini biaitaan kita sin Allah Ta'ala dua in maksud may ta siya nagpara rasul at tiap-tiap umat in maksud panagnaan hasupaya mangdaki manusia mag-ibadat po Allah Ta'ala in maksud hikarwa hasupaya manglangi manusia hakakahinang taghut in ini amunaini in maksud simpagyanun kalima la ilaha illallah karena in maksud di makna sin la ilaha in hati sin la ilah wairun Tuhan niapihan ingkatan Tuhan si manusia di siya tayo maun illallah ampanya isbat insabunnal pag Tuhan amurin Allah Ta'ala dan dia ayat ini si mukbat siya matto pa maksud sin Allah Ta'ala maksud sin kalima la ilaha illallah wairun Tuhan amunin pagyan taghut amuin Tuhan si manusia ini ingkatan ini bukun siya kasabunnalan aun deng manusia nagtutuhan pa nabi aun deng manusia nagtutuhan pa malaikat aun deng mga manusia nagtutuhan sampai pa kubul ingkatan pagtuhan piag tutuhanan si manusia ini in ini wairun kasabunnalan niya in ini di tayo mo sin Allah Ta'ala unura in pag-ibadat kasabunnalan amura in illallah amurin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dihay ini in maksud sin Allah Ta'ala nagparaha karasunan tiap-tiap umat hasupaya in manusia manunggal mag-ibadat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala unin pagyanong ibadat bangsa pa may maksud sin Tuhan nagpapanjari manusia supaya manusia mag-ibadat in maksud sin Tuhan may ta nagparaha rasulah tiap-tiap umat supaya sila makapag-ibadat unin pagyanong ibadat
In ibadah lang Syekhul Islam Ibn Taymiyah, al ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al aqwali wal af'ali al-zahira wal batinah. In pagyanun lawnya ibadah siana innalang kumneng kangan-nganan amuin kalalasahan iban karidaan sin Allah Ta'ala daing naman hahilalaungan maun pakakahinang sibuk daing kaaunan niya nakatatampal atau kan nakatatapuk bang ing kakahinang niyan karidaan iban kalalasahan sin Allah Ta'ala inyan impagtawagkan niya ibadat. So may maksud sin Tuhan may tanak papanjar ya manusia may tanak para rasul sab simpang ibadat. Ini karuannya wajtanibut taghut hasupaya kaaniban si manusia in pagtawahun taghut. Unin pagyanun taghut. In taghut lawngi in pagyanun taghut lawngi Syekh Fauzan huwa mujawazatul had fi kulli syai'. Amu inna kaliu kau hajangkan haun parkala biutangan sia jangkaan limiu koreng hajangkaan yauni pagtawakannya taghut biutangan sia boundary bangkau na kali orang ha boundary ya unin pagtawakannya taghut sa unin boundary pagyan undain dihaini unin jangkaan pagyan undain dihaini launya wat taghut yutlaq wa yuradu bihi syaitan. In taghut lamud narenin pagyan syaitan amunin nakura sin taghut iblis alaihi laknatullah atin ya bangkau papalayuan sin Allah Ta'ala kekahinang taghut subay mutud layuan in katan kawayan sin syaitan. Ini karuannya pagtawang taghut wa yuradu bihi as-sahir wal kahin. In pagyan taghut hikaron maksudnya amun tau mangingita-ngita iban sin tau magsisihir tau manghihinang-hinang in silayan nakalamu da pagtawang taghut amun papalayuan sin Allah Ta'ala. Ini kato pagtawang taghut al-hakim bi ghairi ma anzala Allah amuin pamarintah nang hukum siasin hukuman dugaing nang hapiat turun sin Allah Ta'ala makalamu siya pagtawang taghut. Ini katu ikaupatnya walladhi ya'murun nasu bittibaihi fi ghairi ta'atillah amuin hambuk manusia nang daag isya papagkahinya manusia magad in manusia yaun maun hakakahinangnya ingka kahinangnya yaun bukun daing ha bukun ini pagtaat atau akan pagibadat ke Allah Ta'ala. So pama au nambuk nakura inna kura yaun papaangarun nin rakyatnya maun pahawa nafsunya bukunnya papaangarun pakabayan sin Allah Ta'ala dakunnya manusia maginum alak dakunnya manusia magbunuh in bihat tu kahalan maksiat Allah Ta'ala maka lamud in manusia ayat tuha pagtawahun taghut. Long Ibnul Qayyim rahimahullah Ta'ala fattaghut kathira in taghut longnya mataud daing hama masyabutnya kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillah fahuwa taghut. Unu-unu longnya kekahinang makaliuna koreng hajangkaannya min ma'budin daing hapag ibadat in ibadat diutangan sin Allah Ta'ala aturan bangkau limiu ha aturan biak tu sin Allah Ta'ala iban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka lamut kapag taghut au matbu'in atawakan pangangari yang magad kau Nabi Muhammad saim pangangari mukannya limiu koreng apang induknya maka lamut kau pagyan taghut au muta'in atawakan pagtaat mawajib manusia magtaat si anak Qur'annya sebelum sin Allah Ta'ala ati'u Allah wa ati'u Rasul pagtaat kamu pa Allah iban pagtaat kamu para rasulnya wa ulil amri minkum iban pagtaat kamu pa kana Qur'annya adapun in pagtaat kana Qur'an biutangan dari sin Allah Ta'ala jangkaan di kau menjadi limiu long sin Nabi Muhammad la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wa irun pagtaat hapi panjari bangin pagtaat kana makasulang na hanag papanjari Allah Ta'ala nabang sopama in pagtaat mo yaun hambuk na kura minsan pasya ini langgal sarana patuhan masira kau nagtataat kaniya inya tu makasud kau hapagtawawun taghut amuin papalayuan sinallahu subhanahu wa ta'ala. In sumunu ayat siabut sin Syekh rahimahullah ta'ala
ayat suratul Isra. Lang sin Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada in makna rin di haini wa syara'a aw wa amara. Hatinya siara kay musin Tuhanmu atau kan dia kay musin Tuhanmu. Unin pardakan dengan Allah Ta'ala rin di. Wa qada rabbuka bang takaunin amara ay dia kau sin Tuhanmu atau kan siara kay musin Tuhanmu. An la ta'budu illa iyyahu in ayaw tud kau mag-ibadat. Ayaw tud kau mag-ibadat. Bat malainkan in pag-ibadat mo suway tuput tunggal matukannya. Dan dia inilang si mga ulama in asli sin ibadat haram di manjari mag-ibadat. Kuno kita manjari mag-ibadat bang sa upama kau dia aksin Allah Ta'ala papag-ibadatun. Bang wayrun da kau naraksin Tuhan, wayrun da kau naraksin Nabi Muhammad, minsan pahapangatud min kakahinang yan ibadat bang bukun da parda akan dengan Tuhan di siya manjari hinangon mo sa may tayo hukuman ni haram. May tak kita magsambahyang sabdiak kita sin Tuhan. May tayong pagsambahyang ta magrib 2 rakaat bukun 4 bukun 5 sabihat yung kakahinang sin Nabi Muhammad. Nawang sa upama kuno si mambahyang ko magrib 4 rakaat tay maun ba ini sin Tuhan di sabmay ta in sambahyang sin Nabi Muhammad 2 rakaat dah waktu maghrib. Uno-uno amal ibadat bang yan bukun da pardakan sin Tuhan iwan bukun da pardakan sin Nabi minsan pahapangatun si manusia in kakahinang yan marayaw di dasyatay mo sin Allah Ta'ala sabin asli sin ibadat haram in hukumannya. Allah ta'budu illa iyahu in ayaw tud kamu mag-ibadat bat malainkan suway in pag-ibadat nyo harap matukannya. Wabil walidaini ihsana iban pagmarayaw kamu parwa maasni. Dan dia ayat ini piagpakan sin Allah Ta'ala pardaakan mag-ibadat matukannya iban sin pardaakan magtaat parwa maas. Lang sin mga ulama hangkan ini piagpasok pat sin Allah Ta'ala karena wajibin pagtaat mo patuhan iban wajib day sa bin pagtaat mo parwa maas mo. Bang kau nagtaat patuhan mo hari kau magtaat parwa maas mo di tayo maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pagtaat. Adapun pagtaat biar nasabot ta aun jangkaannya di kau manjari limiu pagtaat mo parwa maas mo amun pagtaat ha aturan sin sara sin agama Islam. Adapun bang langgal sara ning kakainang sin dua maas mo amin hiraakay mo way nakaw kaya wajiban magtaat kanila. In sumunod ayat siyapot sin Syekh rahimahullah ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Pag-ibadat kamu pa Allah Ta'ala iban ayaw tuod kamu magsyirik kanya hang sulag uno. Piyagpakat na isip sin Allah Ta'ala in pag-ibadat in panagnanya to ayat piyagpakat sin Tuhan in pardaakan ni mag-ibadat matto kanya iban magtaat paromaas karena di tayo maunin pag-ibadat sinamuk manusia apabila siya ni magtaat paromaas niya. Dan dia ayat ini doa yang sabin in pagpasugpat niya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Pag-ibadat kamu pa Allah Ta'ala iban ayaw tuod kamu magsyirikkan yang sulagun. Langsin mga ulama bang kau nag-ibadat pa Allah Ta'ala suway kau tuod di na magsyirikkan niya mayta bang mo piyagpaagad in kakahinang ibadat iban sin kakahinang syirik mabatalin amal ibadat mo pasin sambahayang mo pasin zakat mo pasin puasa mo pasin haji mo sabab sadya sin kakahinang amuin limanggal hapag tauhid amun yung pagsyirik. Sabab din dito bang manusia na nauhid na subay tuod layuan niya in uno-uno kakahinang amuin kapag syirik niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In sumunod ayat ng sin Allah Subhanahu wa Ta'ala qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tusyriku bihi syai'a. Pamungan kanila ya Muhammad atlu ma harrama rabbukum alaykum basahun ku kanyo saputun ku kanyo bangunin hiaram kanyo sin Tuhan nyo ampa impanagnaan siyabot niya alla tusyriku bihi syai'a ayaw tuod kamu magsyirik pa Allah Ta'ala ang sulagunun. Ini dalil sining kakahinang syirik siya na yung pinakamalagbo dosa siya na yung pinakamalagbo hiaram sin Tuhan siya na yung salagbo dosa karena amoy yung panagnaan siyabot sin Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila siya magsabot na sin mga dosa dakula pa Allah Ta'ala. Pila minit pa? Apa? 60 minit? In sumunod niya
wa bil walidaini ihsana. Iban pag marayaw kau, pag taat kau parwa maasmo, pag hinang kau sing kakahinang marayaw parwa maasmo. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Iban ayaw niyo tuod patayain anak niyo hasawab sadya sing kasigpit. Ayaw ko magpakpak anak, sab mabuha ko makasawin anak niyo, magkaon ka niyo. Ayaw ko mamatay anak, ayaw ko mamatay manusia. Karena yung kawayan sin Allah Ta'ala, iban kawayan sin Nabi Muhammad, tumaw din umat ini. Aun nga mga manusia, di mabaya mag-anak mataon. Biasa mga hulalan nang ini, lilimitan yung pag-anak nila. Mare dua rin maanak nila atau hambuk dah, uusat tu di naman jari. Aunday sa Muslim bihat tu, nagbe-birth control. Sampai aunday kanila bangsa pama, tumaw din anak nila, pakpakun nila. May tayat tu. Sabing pamarat saya nila, bang timaw din anak nila, di nila nakakausan, gastuhan. So pamalong in magasto ko, inusa ako ha dua anak ko ang pungaybo. Ang pungaybo. In magasto na mo dua magtiao ni basing katan kapanya panbihon na mo 5,000. In anak ko isa bini dua magasto na 5,000 pag school nila. Nabang kulong niya imagasto na mulong niya hawa ang kabulan. Ini ako iban sin asawa ko iban sin dua anak ko ang pungaybo. Inusaha ko ang kabulan ang pungaybo ra hati na sakto-sakto ra. Banglaw niya gumanap pen anak ko ang buo naway na ikapakaon ko kanya. Wairun niya kaingatan ng Allah Ta'ala di magpapanjari hapya panjari ni bat malengkan pia parahan niya na riziki. Inang pungay buya tolong sinupat kamu riziki upat datu kamu. Bangkya ganapan in anak mo ganapan na sin Allah Ta'ala riziki sab may ta timaud na isab in anak mo riziki na sin Allah Ta'ala katan. Hangkan na lang sin Allah Ta'ala wala taqtulu auladakum min imlaq. Ayaw niyo tuot patayin anak niyo sabab sa jising kasigpit. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami lang sin Allah Ta'ala magrijiki kanyo, iban kami rin sabi magrijiki ang mga anak nyo. Ubus si Muno rin sabi panglangan, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Iban ayaw tuod kamu sumuk sing kakahinang zina, sibudo nakatatampal atawa kan nakatatapok. Wala taqtulun nafsa allati harramullahu illa bilhaq. Iban ayaw tuod kamu mamatay ginhawa at malengkan amuin aun kapatutnya hati ni pagpatay hapag kay manusia in asli ni haram tu perkala de manjari patayon ni manusia ini kaisa bang siya makapatay hapag kay ni manusia in hukuman supaya siya kisasun supaya siya patayon ini karuan niya manjari patayon ni manusia bang sopama tagapaghula siya nang zina siya ubus kia bunalan sampai na hukum siya jukupin saksi kataan in hukuman kanya supaya siya patayon ini katunya bang siya nagmurtad gimo sa ring haagama Islam nag-aagama sin agama Islam ubos gimo siya nagmurtad siya inukuman kanya subay siya patayon puas day nga tuyat turi manjari in pagpatay tao in pagpatay pagkahita Muslim di iyat tu manjari zalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun amoyat tulong sin Allah Ta'ala wasiyat namo kani murah-murahan magtaakal kamu ubos timuno na sabing panglangan wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan ayaw tuod kamu sumuk sinalta simpangalta anak ilu bat malengkan impagsuok niyo yan namin kaon niyo bangsa pa min pagkano'y karayaw at ayaw niyo kawa gastuhon niyo paginhawabaran niyo sa bangsa pa man anak ilu kawaon niyo pangalta ubos itaw niyo pabangko at awakan itaw niyo subay na sila lumagwang paniril kanila inya tuway ron niya iwan pasindukay ng wasiyat dahil hatto in maksud din diya niya mo rin panagnaan hangkan nalong Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam isiusulong niya in mabaya siya kimita sin wasiyat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu amu in yaun na rin doon kahinapos in khatam niya in kahinaposan niya falyaqra basahun niya in ayat sin Allah Ta'ala qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaikum pamungan kanila ya Muhammad kari kamu basahun ku kanyo bang uno naman niharam kanyo
niyo sin Tuhan niyo impanagnan siyabot sin Allah Ta'ala dahil nga mga hiaram niya amo na in kakahinang syirik in sumuno kaniya amo na in ini pagbakti parwa maas sa atin suway tud kita magtaat ini katunya pagpatay anak ini kaupat niya pagsuk pagkakahinang zina ini kalyaman niya pagpatay ginhawabaran ibang pasinduhay ng hatu nabang kau mabaya humati sin wasiat patumtum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basahun mu in ayat hikahang puktag hikahang gatos kay mantag isa sampai kahang gatos kay mantag tu ha suratul an'am in sumuno kahinapusan dalil hapanagnan bab ha kitabut tauhid hadis dengan Muaz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu inagih Muaz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu launya kuntu radifar rasul sallallahu alaihi wasallam ala himar in kaunan kulaunya imaan kas aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta sin himar in Nabi Muhammad si masakat himar in himar ini biada sa pantun kura si jaring akura si masakatin Nabi Muhammad si Muaz dan dia hatai kudnya hati na nagangkas sila karwa ini dalil si manjarin magangkas sa motor manjari usuk sibuk-sibuk sabi Nabi Muhammad diangkas niya sabi Muaz ibnu Jabal atasin himarnya doon man sila taas laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Muaz atadri ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibad ala Allah ya Muaz kaingatan mo kalongnya bangunin hak sin Allah Ta'ala haipun niya iban bangunin sabin hak sin ipun patuhannya Laumi Muad ibn Jabal Allahu wa rasuluhu a'lam Allah wa sin rasulin Nabi maka ingat maita wairun pa Nabi Muhammad biyaitaan niya Nabi Muaz dirit sunya na bangunin unin hak sin Tuhan dan dihaipun iban unin hak sin ipun dito Tuhan maita liyabay niya papangasu ya Muaz kaingatan mo kain hak sin Tuhan dan dikatutan nyo iban kaingatan mo kay sa bangunin hak nato dito Tuhan tanyo maita liyabay niya pangasu sablong sin mga ulama hambuk kini dengan mga tarika kakahinang bangkaw maghindu ha manusia hilaway mo siya soal jawab hilaway mo siya pangasu sa baundeng hama manusia magnasihat kita bihain bukun dunin akal niya bukun dunin pikiran niya duhay intiya tali niya sa bang muyat tu hilaway na pangasu bolong muyakuan kaingatan mo inhak sin Tuhan dan di katutan nyo hati niya pag-uus muyat tu mga subo in pikilan niya fokus namun kayo fokus namun pa hindu hati niya hambuk yat tu dahil nga hamang ipagka mo sin atin sin tao hinduan sulang sin Nabi Muhammad ya Muaz atadri ma haqqullahi alal ibad kaingatan mo kalong yan hak sin ipon na sin Tuhan na nihaipon iban hak sin ipon na dito Tuhan laung hi Muaz Allahu wa rasuluhu a'lam Allah laung niya iban sin rasul ni Nabi mataingat ini dalil reisab bangaun parkala di mo kaingatan ayaw ko tu jumawab sa laung Allahu wa rasuluhu a'lam biasin jawab Muaz adapun imbihay ini hawaktu sajjabuhi in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawaktu natu biha nawapat ni Nabi Muhammad di nakau manjari imian Allahu wa rasuluhu alam so pama asubun kau laung nyai sunna ka sincinilas kunalawa dit kawa imian kau Allahu wa rasuluhu alam dia tu manjari sa may tadi na kaingatan sin rasul bang isun nagkawa sin chinilas mawa yaw sa manjari kau imian Allahu a'lam Allah in labi makaingat sa kaingatan sin Tuhan bang isun nagka sin chinilas mawa yaw suri na kau manjari imian Allahu wa rasuluhu alam bang on parkala di mo kahatian in jawab mo hapangasubulaw mo Allahu a'lam ampas ya beitan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkari niya ra kaingatan laung sin Nabi Muhammad fa inna haqqallahi alal ibad mattantud in haq sin Allah Ta'ala hindi haipun niya ay ya'buduhu in subay siya pag-ibadatan wala yushriku bihi syai'a iban subay tu din ipun di magsyirikkan niya in pag-ibadat ini hak sin Tuhan dan dikatutan nyo in manusia di sila tumunay sin amal ibadat pa Allah Ta'ala wairun nila kiatuna in hak sin Allah Ta'ala rin kanila demikian in manusia nagsisyirik pa Allah Ta'ala wairun nila raisab kiatunay in hak sin Allah Ta'ala rin kanila hasupaya hikatunay ten hak sin Allah Ta'ala rin katutan nyo subay kita nyo mag-ibadat matukan niya iban subay na tu layuan in kakahinang syirik ubus ang panay siyabot bangunin hak tay sabit Tuhan laungnya wa haqqul ibad Allah ibanin hak sin ipun day dito Allah Ta'ala alla yu'azzaba man la
la yusyriku bihi syai'a. Inhak na tu din Tuhan indi tu kita nyo siksa ul sinallahu taala bang kita nyo di magsyirikkan yang sulagunu. Hak tayo tu Tuhan di kita menjadi siksaunnya. Di niya kita siksaun apabila kita di magsyirik hang sulagunu kan ini. Hatinya bangkau mabaya di masiksa sinallahu taala layu itu dikakahin ng syirik. Ini bang pag-ibadat kepada Tuhan. Hak tayo sabiat Launi Mu'adz, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Ya Rasulullah, baita ko na bain na manusia supaya sila puyakan hati na mag-ibadat sila pa Tuhan, di na aja sila magsyirik, di na sila siksaon sa Allah Ta'ala. Laung si Nabi Muhammad, la tubashirhum, ayaw mo sila baitai, ayaw mo sila baitai. Hati niya in ilmu, biyaita ko ini, ikaw sa jendihilan ko, yung pagbaita na manusia. May tayat to di pabaita si Nabi Muhammad. Fayattakilu, ada kala maghuna-huna in mga kaibanan dan kaimu mamarahina in mag-ibadat kami, magsambahayang kami, ubus di na kami magsyirik, asal dari da kami siksaon sinallahu ta'ala, di na kami magpataw sa naman ibadat. In kabayan si Nabi Muhammad dihibay din secret ini hasupaya hasupaya tumaudin amal ibadat sin umatnya. Sa ini biyaita niya sadyakan Mu'adz ibnu Jabal karena keingatan niya rin kahalan ni Mu'adz, minsan niya keingatan in perkara ini masih masira pataurun ni Mu'adz ibnu Jabal in amal ibadatnya in ini dalil sin manjari taraisab kita pukin ilmu bangsa pamah kamu darat kanilang pagpawa sin ilmu hati niya manjari hibaita ten ilmu duna para hamuk manusia amuin qualified sadya siya magtatbik mag-apply sin ilmu ini hari na ikabaita hakatan ada kalay kamu darat kanila. In hadis ini wairun ini biyaita sin Nabi Muhammad karena dipabaita kanila sin in hadis ini wairun biyaita hi Mu'adz ha mga kasahabatan iban wairun day sab kiyabaita sin Nabi Muhammad haruwaing sahabat sab maita in Mu'adz di siya papagbaita sin Nabi Muhammad sa maita si mampay mari katutan in hadis sil iyan siya sin Nabi Muhammad ayaw mo sila baitai. In hadis ini biyaita hi Mu'adz ibnu Jabal hamaray na siya mawafat, maray na siya mapatay, biyaita niya na in hadis ini karena mabuha siya abutan sing kamatay aun daing hamang hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kaya tapuk niya atawakan wairun niya kaya pasampay amuya tu in pengajian panagnaan daing ha kitabut tauhid insyaallah taala ha susungun dum ganapan na tu in pengajian hikarwa ha kitabut tauhid sab sinti muktub na in waktu hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.